Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa-ke nje mbukeli ukuthi-ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namhlanje ngizokhuluma ngoMpumelelo Mseleku osetrende kakhulu ngenxa-ke yenye i-audio eputshukile. UTirelo oyintombi yakhe uMpumelelo wenze enye ipost lapha ku-Instagram wakhe. Le post-ke ihamba ne-audio la khona-ke uMpumelelo ecomplaina ngokudinwa kwakheke uTirelo ngendaba yeValentine. Manje ngidinelwe ngenxa ye-Valentines. Ngidinwe ngenxa ye-Valentines. Usane birthday ezayo la. Hayi ngeke. Manje ngidinelwe ngenxa ye-Valentines. Ngidinwe ngenxa ye-Valentines. Usane birthday ezayo la. Hayi ngeke. Ngiyathemba ukuthi-ke nizwele i-audio yakhe uMpumelelo ekhalaza-ke lapha kuTirelo ukuthi-ke umdinelwe yini ngeValentine ngoba-ke phela ibirthday yakhe iyeza ngoMarch. Iyatrenda-ke le ndaba yakhe uMpumelelo and enye into-ke yenza ukuthi itrende kakhulu indaba-ke le ayikhuluma uMpumelelo leyo ukuthi-ke ufuna ukuthatha itshitshi as umfazi wakhe wokuqala. And ubaby mama wokuqala uVuyokazi wabeke sedelete izithombe zakhe uMpumelelo lapha ku-Instagram wakhe. So abantu kade begxeka uMpumelelo ngenxa leya audio nangayo-ke le ndaba futhi yokushada. Bamgxeka-ke lapha enkundleni zokuxhumana bakhuluma kabi nje ngaye. Abanye-ke bayabuza ukuthi-ke uVuyokazi benaye kuTirelo basahlaleleni. Yizo-ke indaba ade ngikuphathele zona lezi ey'hamba phambili. Ngizophinda-ke futhi ngibuye nezinye iy'ndaba ey'trendayo. Cela ukuthi ungakhohlwa-ke nje ukuthi-ke usubscribe and-ke ulike. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.